apakah ada hukum dasar Pucina buta? Coba guru jelaskan beserta dalil. Bere yo. Pakai lenyo pertanyaan Pucina darahnya tebelin dulu. Pertanyaan tabah-tabah mempang. Yang pertama, apakah ada hukum dasar Pucina buta? Coba guru jelaskan beserta dalil. Bere yo. Pakai lenyo pertanyaan Pucina darahnya tebelin dulu. Kamu dari Cina yo. Menolong. Jadi dalam fiqh, dalam tatanan udipnya tanyo na geyu dalam fiqhnya na gebagi ilmiah na ilmiah rubuk ibadat. Olehnya na rubuk muamalat. Ni rubuk ibadatnya puput rukun Islam. Dan dalam rukun Islamnya na rubung muamalat, artinya nak kena jaket mekat wala ka mekat. Wate le katanya katib ada lu. Wate kasih belanja udip berarti na urang ka perle kepada keluarga. Dalam wate perle kepada keluarga nyo keun rubung munakahat, pembahagian yang kelhe gebagi-bagi menyan Al-Quran tabo. Gebagi-bagi wate kepegah bagi tanyo dalam kitab supaya ngat mangat bak tanda bak tamita ngat depa yang kepeut gebuhnan rubung jinayan. Rubung jinayatnya wate karamnya urang kakaru wate kakaru kapaki wate kapaki na yang berat paki tu tingkat temuta nyan ka perle ka hakim tawathala nyoji macam-macam. Maka dalam perkawinan tentu saja na perceraian. Dalam Al-Quran naga perintah nikah, dan dalam Al-Quran naga pegah kan perintah naga pegah tentang batalnya pernikahan yang gebuhnan dengan tali naga bagi-bagi. Dalam Al-Quran kalian pegah, dalam hadis nan pegah menyatali tha golam abih indah jet riwang bather. Sebab talinya le macam putra makna tali mupitha menyetekedi lakau yang tukang keun hana kutuang leka mulai malamnya kaja kawa bak ma ke nyan gekeun kinaya menyegenian memang kawa bak ma ke baik le kawa bak lum nyan tali menyana genian menyahana genian kadangnya ke wa bak ma bibit buka kadu alam ini angkai awak bak ma ke gede hana ke sambung berat hakit mak kayak wole teat bandia kadu keun baik le kadu eno kayak awak bak ma ke gede na urang katanya na hut talu menyana genian hut menyana genian hana tapi na urang ke begat keun promo hi genian katanya yang balakau hana kadalah ke nya menyebut daripada tha pakai ni keun yang bak promo ni anak sadar ku lagi-lagi hitang bunuh anak ku terro ku tinggal ro ku keunnya memang menang ku minta teh hantar dalil panena urang tengah relek-relek kerja kopi kaku dalil kah tengah mangat baju bu tengah celok-celok lincah kail hap lako ku dalil kah nam nah anang ku memang urang temaluk urang dikoi le syaitan sebab temaluknya wata bumi Allah le iblis ipu icah katanya belagi hi urang pungo ro dalil ro yang bin hana ro ba urang pungo menyahi pungo ro sebab kan pungo hi kameda je pungo ngan hi ke ngebah le urang hana ku saja ro ku dalil hana sadar ku thang bunuh hana ku terro ku berarti kan hana gethe thang sang hana gethe berarti te keun thang
thang cái thê cái thang hẳn à thang cái thê cả kita lihat dua bo mentang jid riwa nyan rila kau thi kita lihat hai habis gebuhnan bain jid Cina buta Cina butanya nak tulis dalam kitab apabila idza talaka zauju salasa talakin apabila ita lihat lela kau he pakang kamu noi le thao về quỳnh apabila ita lựa lela kol he boh ta lựa ahwat te do ka perle ka purumoh thot i purumoh pi bula ko thot ora nyan ka rencana ajak taboh ro tapo ahwat te do ka itu pintu ro lianu ka kli ya minta hukum selama yang nak menjerit benar hukum baik payah Cina buta kejap pada koji belum kan heboh dah lihat rumah lu kibar apa Cina buta yang kan Cina buta nak sarang tu nya urang draw nak tini minta hukum buta blue hana aku menyakan Cina buta hitim dia Cina buta na lang kitab hana menyelang kitab maka gekun dengan muhallil putra muhallil tahallul sebab kabeh hanjut wawalam bakthot ngan secara rujung dan hanjut langsung nikah pakon nyan hukuman ke urang temalu kiban barujut minta muhallil lang kitab gekun muhallil iya ceh Cina buta gekun. Pakan gekun Cina buta, maya urang normal angde. Berarti di tengah meraba. Dan ahwate ku Cina buta, maya tak pegahnya Cina butanya bubit-bit. Cina buta je, tapi betul-betul. Bentuk tingkat nikah tu, nyakah kamu nikah dengan perumuh long 3 minggu, betul tu apa? Nya haiman ku hantar. Anak putih ancam. Nyai kah jelamnya aku bayi ke nyan tinggal ke tabah rumah memperumuh lu menyak kacupeh kukuh jaraw nyah iman nyar leh pu Cina buta ibu dah Cina buta ida leh perumuhnya lewat indah menyehamil perumuh maka berlewat hamil menyehana hamil berarti indah menurut ida leh na payah bertalek leh hana ita lihat tha lewat indah pi jeut hana ita lihat le jeut si nau reu irempok na nak mien ngan Cina buta dia dak kamangan ngan Cina buta tu blu Cina nyo mu buta telah ku awai ada mo ja la ku awai nyan gekeun muhallil nyan na dalam kitab artinya na dalil ikhah Cina buta tetapi bersif syarat kiban sif syarat Cina buta na ni mentang buta tapi masalah pulain buta-belut bu buta-buta lagi laku buta-belut baik laku buta menyebut Cina buta nyan hi kahan thap pakon kuih peraba dan patung nyan hanjut kan